Halo teman-teman, kakak mau berburu mainan lagi nih. Kakak mau berburu mainan di hutan nih teman-teman. Kira-kira dapat mainan apa ya di sini teman-teman? Ayo teman-teman, kita cari. Wah, apa itu? Kakak menemukan mainan nih teman-teman. Wow, mainan mobil kayu nih teman-teman. Wow, ayo teman-teman kita kumpulin. Wow, banyak sekali mainan mobil kayunya. Oke, ada lagi nih. Wow, di sana ada lagi nih teman-teman. Oke, kita kumpulin dulu di sini teman-teman. Kita cari lagi. Kira-kira ada di mana ya? Coba kita ke sana teman-teman. Wah, benar sekali. Kakak menemukan mainan lagi nih. Menemukan mainan pop it teman-teman. Wow, ayo kita ambil. Ini ada pop it penguin nih teman-teman. Dapat lagi nih pop it astronot. Wow, ini pop it Among Us. Wow, ini pop it love. Wow, ini pop it es krim nih. Wow, dapat banyak nih teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Ayo. Wow, banyak sekali nih teman-teman. Oke, kita cari lagi teman-teman. Kira-kira ada mainan apa lagi ya? Coba kita lihat teman-teman di sini. Wah, di mana ya? Wow, apa itu? Wow, ada lagi teman-teman. Ada ondel-ondel Betawi. Wow, kakak dapat satu, dapat dua nih. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman. Kita kumpulin mainan yang banyak teman-teman. Wow, sudah banyak nih teman-teman. Coba dilihat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.